Kia ora Nora, kei te patua a Zac Guildford e te whakamā mōna I poro haurangi rawa I te mautere o Rarotonga. Ko te whakapā ia I uru kirikau atu ia ki tētahi pāpara kauta I Rarotonga I ngā rānei, me rawa ake ka meke ia I etahi kiritaki. He toru wiki ki muri ko ia tētahi o ngā toa o te motu mo te hiki I te upuwhutu pōro o te ao. I te rānei, kua pania anō tōna ingoa ki te whakamā. Ko te māharahara mo ngā wai Walden, I kite ia Zac Guildford me tāna hoa I te taunga rererangi o Rarotonga. For 4:30 on a Thursday afternoon, they were certainly well on their way. Engari tērā no etahi atu I kite ia Guildford I taua rā. On the Thursday in question, he was actually at a local restaurant at 10 o'clock in the morning doing shots. I nā te mutunga mai o ngā mahi porohaurangi a Zac Guildford, ko te pania o tōna kanohi ki ngā kōrero whakaparahako mo te porohaurangi, e hara hoki tēnei I te tuatahi mo Guildford. You get some that are basically having a good laugh, and unfortunately at his expense. And then you get those that are, I guess you get those like myself that, that follow the All Blacks, that follow what happens with the players, and having known his past, it was for me sad to see it all, escalate here. Engari ahakoa tērā, kei te whaiawhia Guildford mai te kaiwhakaako o tōna tīma I ngā Crusaders. He's only a young guy, and he lost his dad not too long ago, and there's some real hurt underlying all of this. And he now acknowledges that he needs help, and I just don't think we should judge him. I think during this really terrible time, we need to be there to support him. Hei tāna no he mahanga tāngata haere atu ai ki Rarotonga ki te hararei me te whakangahau. Kaore he raru mo tērā. I don't know if Zac personally just doesn't know where his limit is, but again, some people it takes a bigger downfall for them to learn. I tēnei wā kei Rarotonga tonu a Guildford, engari kua puta te matapai a etahi, tērā pea ko te mutunga anō hoki mo te tākoro whutupōro. Te he mararau hihi, te karere.